That number tiase no na onye obi a na de ye gidigidi ana say o kan kro mfi nti so obewu na nachi be say aya na yare hosem na kakra meka na afutu a metu ekitaafo na yelu yenu say won hwe na asomdwemra. Okay. Yes one ya ntan say wo mu sie that number and say wo mu sie no na one ya na ya nti asem papa ana one ya wo sie ni wi a ya nti asem papa. Okay. Because nyamu ye no wo mu papa nani mas na mbe mbrante ne baba wa na aba ne nti asem prantwe nya wale be mo betumi di nkan wale but ekiri no obekwa akohia the destiny partner. So share the destiny partner sisi wo yiri peni no nti ne ba kanketa no ho ahye say wo hwe busua peni fo na and that number busua peni why popra wo Ghana haya no bi enim no but that number we the busua peni why popra kwa hye obi a the time na so so no so oba de yakopon wi kire wi ahye. Abusia ene 28 October ene ebonana sabe yukopiemu ewo Kumasi High Court abusia enye asemketo akura ni nyina ene wodobroni ene akosia sewa dade lumba ho ensemsem ya muri kopiemu ewo court ene abusia pe ni kohwe sovereigns ahodo ya yeche ewo court da ho abra yida no krampo ennuye na esa ensem ya ekoso ewo dade lumba ewo no ho amampenifo esinkonwa edi nkomo na abusia ne mesaka Prophet Adonai ewo menchen ha ye ba bedi nkomo enti kam ho niam na kwaba odi fo mo akwaba na papa bibi aboko abari yankopon adom ye de nyankopon ase odi fo ne ebedi nkomo pa na sa radio kopie mu Kumasi High Court odi fo nyasem ketwa ene wodobroni ene maami akosia sewa wo makopie mu ho tell briefly menyu adwenche wo sa ensem yafa yewi a ene ye hyeda behwe aware na yabo ede awem fa dade number ne yere no mo mi ene na court e hye ase ni na se ya wo mo akwakopi mu e wo court mi bisa se wo hwe kwan se be kwa kosisen be hwe kwan se asomdwe beba. Okay. Na me hwe kwan se adwebro beba afane mienu ni bia beti ne ho ase dade number ti ase no na onye obi a na de ye gidigidi ana se o kan kro mfi nti so obewu na nachi be se aya na yare hosem na kakra meka na afutu a metu ekitaafo na yelu yenu se won hwe na asomdwemra. Okay. Yes one ya ntan se wo mu sie dade number and say wo mu sie no na one ya na ya nti asem papa ana one ya wo sie ni wi a ya nti asem papa. Okay. Because nyamu ye no wo mu papa nani mas wo mu gu nani mas nti wo mu ya hwe. Okay. Na wo mu hwe na asomdwemra na wo mu hwe no mu nkra na chi di yeda number nkwa na oba asasi so ware mi nipa bebre ware bi ware nan mu na so mu wechi no ya nti manso se we di kokot so mpene na sei ise papa na ta o mo hwe na papa na tiase no on kana se on di na go bedwam bebre you odifo yeda se na afa mi misa se odifo obi esi na adwene pi ebo na adwene mu po se opese oware wasi aware na mo kwan so opese otu sa na mo na ede ne wo se nipa na hwe kwan ansa na wura aware edo wasi no wasi mbisa na simbisa we de e wo se nipa bi a oti mi a na wo hwe me se wo nsa ka video na wo hwa na wo ba wa wo abenimba bi a wa sha brabo ase a no ma na to no bona wetie nsema nebi no chechire ya yeyi. Okay. Na wo masua de wo do say abrabo na aware ya ware ne keke aware bia no aya tete na ye ka bibi say ye nana no mombre so na ebejimbre. Okay. Aya ende mbeni ba no bi ka ye nana no mo na wo mu sarende ebejimbre ye nana no mo na wo mu bibi pa
yana nanom breso ne se ne nde ya nkenye ne nde ya aware ko register general aware gusin tetembe ne kura na na nibue ne ni ho nti no ne meka kire nchimba ne se wo munsu ade yi okay na ni pe bi ansa na bewura aware mu bisa ansa na wewure yen so ran aware keke okay yesa abaware bewi no minimo bi a aware wi no hu se why mistake but time o twempena no hu se why mistake no hu se mpena twe na de pa na mbe mbrante ne baba wa na aba ne ntiase se mpena twe nya ware nti mpena twe no e difference aware ebusuo bi a kwaware wo bi abombodi na hu apam ewe ebusuo no ansa na wewure okay ebusuo bi wo a no bi ware nkotena ware ase no nyamfi nyelumpo ibeja no ebusuo nso akwatena so na wokotena ase wo mbe ni awi ibeja nti aware yankasa nyame hihye ma oba ne bema no esa yen chimba anase yen generation I want to aso ya yen ya betu yen so ye hwe na yedi anamo ne so yema bebre na aso beti aware e kwan bebre so me pese be ko echi bebre obi ho a one mami tu mayo anfo mayo no se ni kunu akwa na me mpere na ware bi nka me ho so betie mafutu ye na behwe prophet Adona nnebi na wetie mi nsem ya mekanya sai bi wo ho be ma na ne twempena baba wo na ne twempena hu a no chine bi ekodu baby na wo so kunu ye ma sama ha because e apama de busuano say de obey masem o howare o yo oba na akware be ma na wo se be ma ne papa awale miansa nine fashion fatu wadwin straight say nne na akuno ni bi ntunkwa na oje bon so a onye bi a utwu mutan keka ne betim yepe bi beka so kuna yo nwa de na owu se ne papa oware owa na ti so twempena me ha ho nkoko ye ne obetum dia ko kunu ban na okwa waba na wo so no beka je so person wale ba ko kan wa tinase se o pe ne sasu a mo twempena na pedifo bi no bi se kirimo okay kam be bisa say wo se wo ye bisa asa na wakọ ware ana ye ware keke okay o ware keka wo ko wura ware ni mu na nyama bi e kiri be hu no anya beja ware no na wo jai so a ye wade bi won esi wa ware mu a eno ani so obeti ase because e ya pameda na sa pameda won so nye break and go na ye di break ye ye hu adwuma sunsun fam ne honam fam okay ndi se won so kunu twempena na wonim se kunu ne papa one mba be miansa na e ware ana ono wo mu ye na onu kunu oni obi su sise wona wehu yen kontokwa yankontokwa en shora wale keke nti me ya oni nipa na twempena mo koba no woni se mpra twi e difference ya ware because at the moment am wa na different yeah asemi ni aka besisu ni aka besisu ye asema abeto number ene ne yire no mo semsem okay be ma betumi di nkan ware but ekiri no obekwa kosia the destiny partner so sia the destiny partner sisi wo yiri peni no nti ne ni ba kanketa no ho asem because spiritually no wo bo nti physical no ebu na aso ni se wa bre no ho woni na bra na woni adentina wo se wo tie mba bebiri aware a egu na wo tie nwade a time woni bi bebi obekọ bi amene no na ye da bonten na ye da kiesum na ye da mba bebiri ta kasasem na ye yame ye na dum obesi fie no wo me say I was say how why become o mempene at the moment abekasa wo mpene wa wegu aware no wow the one once aware no bema tisi abonten we will give you a bit too free anoni aware ho nhyehyɛ obema wa ye physical research bi
They say be man papa o ware do do sen ana ne mba do sen na wo ye okay so hu o be ka say kokrokum okọ beba odifo ne wo ken enye weapon bi na de ma memma no na as a wo gigi memma na so bisa ne say wo mo betimi aye mo be hwede agina busua pam bi so de aye ne ma bi eti mo yere no mu di kan se abayo bi hweme na mbayo bebre hweme me sure say asema making bebre be ka say asem ko na difo ne ka okay so ma me wu mienu wa owu miensa wa owu ba ko wa usu si so no wa ba ko be ma na no wo no waware we ja hokọ eya den ya obese atwempra bi be pese obehia be ma obeware na wono unse o ma me ni trapa oto mu no so wato nti nka ansana obehia be ma bi o pedifo no nya ho dwuma mo na enyi nti mfi sa apam na si nye sa ogoro ho wo wanya usikin be ma ne bokwa o sa ne bokwa konante no so wa ma weni ambere a ono so no ba wo ba ko mi no be ja ho pepepe to be so we follow uma me ne blala ne trend na yino we follow pepe ba yo bebre esenu won so no na won so ye ebi e say ye kan won tri ma yo na okay obi po no body wo be mo ni boni a wa ye be ma so no be bi anye wa the moment on be wo ba ko mi no na ye ne fa bi Daddy Lumba na ere no. Eye ben na Daddy Lumba na iri peninjai. No be shi akitu ya oni kitu ya na more than 17 years or 20 years. okay odifo Daddy Lumba na iri penin na ware no engu engu krata aso. Yeah, paper so de mo ya wa paper so ya ware. okay Engu krata aso. Ba hunemu egu. Shunshun egu. obi ana nkomo koso nkita hudie koso asemi e besi Ghana ebeji ntre ha ana ebesi owiase ebeji ntre ha difo bia oyo shunshumudwumo otono buhwemu ade a kwechiri abrabo na ye bole so obon hunan nku a wobre nyama nipa bebrebre no ohu ni se eye dwumaden eye school eye nimdie obepem minimo bi o minister banda wo hwe na hu ni se why minister of Ghana ada oye mbehwe okay minister ojidi pa no ye no obone ho bode wona bem nti ye popra of Ghana apa ba se hu ni se when minister simesi a me prophet adona me so ye mbehwe watete apansa oba fia akwanjira ye ya ma ne kura no ye skento wa ye minister wa ye deputy minister o ye minister na minister na nkasa no one deputy oko elections onu hwie a wentumi nya post wa be mu bio kakra wo ode bon ho ode abando de femti woni mnenti a odifo denti apamu ebushani mo bia bo bra wo be fifie edu baby wotito foma wo want me sorry bio waka mini nipa me bra wo tu kwan kwa abrochiri ko bo bra obo the empty hand on the abisi kromia ebushia pa ehe chuba papa di so wo ni say aware de abayiwa no efe abrantie no efe ntini anu anu ye kwa ni amaye ye pp a ko register general na kohwa ne ekoso yo odifo sabe wa me ati asese aware no enye honam ani nko na montu o se wo ware a wodi sunsum so na montu ka ho na wo ye bisa waka trend bi se obi wo hodom a ne papa ware ebia mienu miensa enti possibility se odi bi be ka ho no eye high enti wo ko sa ware na no wada ho so wo ho wo ka bibi se obi se otwempra no ware wie no ho se wodu no se na aware na ntesa odifo betimi aba se obi aware awie oware wie no afei na ebia se ne oka se yefe bi destiny partner no wakwa kwhia ne destiny partner after se waware ni kunu betimi ay possible na se koye possible asa nipa no obeye ne den nti the best way no say o yire pani no beti ase no waware bia kan no de ne wakwhia ne funa ba be kan odifo se koye wo ba na ti aware mu na se wo ba no so akwa kwhia ne destiny partner enye ni kunu na eno so be se ba do ke dwamamba wanka be mo ka oba also we yiri ko bodwama na opena nto mpena na opia na okọ na be ma bia oba bia ofa okuneti bia no eye no me bia da so ba woni okay eye no me da ebusua no so oba bia wo hwem ya wokun
a wo fa ne kinne ya me no ka sei me bi di wechi ba hu ni say wo ofe na wo kunu ya de bi na wo mpe na wo say oburu kunu so ntini and wo be twempran wo nechi sa ade na wo ya na wo ma ba be follow the same trend okay ntino say onu kunu te now we say oh we asema make away is a time I say nipa adwen na wo nipa wo ho so na obi a ushia partner na nama tobo na wo say okunu ne papa ana okunu ne maame okunu ne oni ne nua baba akwa na ne wo ye two wo papa different wo maame different wo wale be man na we say be man na eye mbasema me ye news ma okay so one show ba no so o maame wa I say we ye hu adwuma yes we ye wedding day Obia wo ni showmate. Okay. Na easy so be share showmate easily. Ntino ka the best way. We share be my branch ababa wana pese mo warrior. Mo bisa chiri. So bisa chiri musu wo ma na wo ma yango. Okay. Problem I fa warrior bebre ya wo de bre mamba. Ba minimbe mo bebre ya wo mo busu wo mo. Da no me ne da ibusu no. Bebre ba fia na me ka kire wo. Na ma fa bi ma na kwhye kokko na problem ni nya o yere fo. Doctor fire one day ba sunsun fam no. Apamsi opa ko bisa. Bebre ba kom ko bisa ibusu no na enokre. Okay. Nti o so ye wo adwuma ma no. Okay. Nti aware as the body no. Ye shola aware keke. Nipa nti ase. Nyama na me na 20 years, na 30 years, na ma bre no ane de ne nwa kuntebu sunsun feme o be betumi awale nipa no we ni so ba sunsun mu na awale ni no okay nti one answer no we shi obi a person ni nipa no bobra nipa no mu agi atuma mototo mo niama ya o ma bebre yiska ye mbe ma ho ade e odo foforo ba e chiri na ebedu bebi no no say why mistake abaza sika yo ashe Wodi for yese abusia wakanka ne ma bebre wabusia bi o wa yese we no mo wa yarefo yese abusia bi o wa ye nware wo ma ware akura ni sa abusia ni wodi for eba na sa ebia wakohia wodofo na wokobisa wo hwe mu na abusia na yese aware eni ho enu nti no ebe mo wagya aware no ana se ne woka sonsumo asemi kwan be na nipa no befa so obi hu se sei na ekoso abusia we mu na ade we na wo se meye na me de so ade a ekoso abusia no me di break sa apam no e ma me mitimi de me ho na me ware ama ware na timi agina nipa bi abobre bia oni spiritual father pe bi okay unya spiritual father bebo abrabon bonu se abibia hu se abrabon bonu ye hunem ko a ubobra san okay abrabon ye fa ye ni do se ye di ni nti anamontu bia utubia se aya ne ye wokasa bia yeti se ye nuanom muslims mba no so obeton gari kura na okmani won penifo ni bi hwemu ade ma no wisa ade obeton na beboa na na mboa no ansa no mutu sa na mo wisa o sore na ubobra adwuma na wo bi akwantu na pese wutu bibi apese wo ye wasase ye tisusu bia no wudi nka hwehwe mu ansa adwuma bi be ye odi sika be hye me be koyi no betumi akọ be boka mo ya ntumi ntena ofi kofu bebre bank fo aji won fie obi na wo hyebra ekuta ho no oduma nya me dodo mo ba asase so no eni se wo sere fi obi ho okay obobo se o ko sere sika obi na wo hyebra enye sa ise wo hyebra de ba asase so a ebe wadwe so o kamba ma ya kwaji loan a farmer and me kra no me hwe medwuma ya me bank ba o metumi amma me sika kra do so sen yokoje ye no efiewe no loan once the enim and so simple now so we free now we want to ma umpre okay but so we want to ma we say me ya abayo me nya 30 years abayo me na tie we ya 20 years why ya wedding the chinchine we say me worry I want to be fiaba ti semblante ne baba wa na ba na ti abrabo ne boase a no isi abawo na the body ye come o ye come no na je say o ba ready marriage material no worry aboka okay ti wo be worry a e bi se ti hwemu ade e wo busua wo wo
se bushia wo you bushia bi wa we 40 years pa wo 50 years pa bushia bi wa unya ko ware wo kin we are branch na we business na e move den all of a sudden we say business na theater form ni be me bria ware a wo matwuma ni ahye but wo ma dwen ko aware e ya de bia e ya pam na woni nipa na pam nti wo bushia na krabo ana wo bushia wo tumi edi gina bushia no o say wo hwe bushia penifo na and that number bushia peni why popra wo Ghana haya no bi enim no but that number we the bushia peni why popra crash obi a the time na so so no so oba de yakoko we kire wiase nti nda no say yes the whole Ghana bushia peni bi eni wa bushia peni bi eni why popra say that number bushia peni o Ghana no bi nkwamu sanity adentia we say bushia peni for atia me poma ne kuta won Bobo so kwadi susu bobo se krama susu bobo se sibosi so me bobo se emwa bebre symbols esisi e ka bibi okay but nipa bebre ni nti se obu sho apene ne symbol krama ne so di krama na ma abrabo no obegba obepi se pan ogba onye yeda okay because tun ye di dina bushia no di na kraboa ana wa kraboa so se ye wetiwa de okay nti eba na bushia mu sensem ana wontu yetu a te nipa bia wanti abrabo ne bo ase be o se obobra san odifo wa ma yehu se aware ni se enye honam nko na aware ni se yehu be ma no ne ho ye fe so wa 6 packs obai a etuntum da so enye no nko a odifo ma yehu se ebia ebusua we yenware wom onipa no woni wanya bisa wakwaware obare yesu bibie ni ho e kire se ebia na ware no efisi problem bi ebia watimi aware nipa no be 10 years omoto ko bibie nsie sa busua na yenware mu bi esimi akwaware nya be 10 years wo mu no implications bi wo ho ana ebusua na yenware wo okwaware wo mu bibie nsie e dey nti no muntu wala be 20 years ansa na problem start say sorry ana ware ni biku so ware na wan bise busua nchi bibi ekoso kama nko bebia obi ani sunsun edi nchi okay obi ani ne guardian nchi na kan sa nipa yi okay bibi ona obofo na protect wa warrior woni ni woni pa bebre a ban boda wo msusu mu nim se ban boda wo mso nti se bi o ban boda edi wechi ni mu odru ai tumbo warrior ho ban ma okay na just me obi an ne bambo mu odu na ka be say ye obi wo bambo it me protect aware de dia say ne sa nipa no won hia bi se una so obede no so bambo aware bia onim se busua we won kwa aware no waba na wo koye no still ano wo dia no wo energy ebu ana wo se sa no busua nti amane etiki yes e ben ya obi face challenges okay abrabo ne bono abrabo ne bo de wo etino e tricky one year bound shambra be say BBS no na it too late okay odifo nkomo na yede ye bre no ko final words bi ma yede hofor be sa be me final words say nipa bia okwa ba bia wa pe bambo ekiri kwan okay na nipa bia wona ma okwa ba no na mfa wa bra botra ko sa bra bo no ne yemfa eni edoso sini edi ni tuna ma aya na wa yahwe yi e wa bra bo okay ene si a onkoto isani bi na enfo how bi embra obra odifo ye dase asidan nyam abusia ye ne prophet Adonai na edi enkomo ne edi enkomo twetwe no abawie message obugya waje nche e wo comment section ho e de amame wa mi subscribe button so me dase nyame hwa pa wonya yeso akonya ne ni message obo mi aso de acheme ya kai sa wo de be woni be ka so ne be na upload ne tumpe woni first person ya wo sa bi de kan all the social media handles so ko ho a too much gh o subscribe no like na wa share na fofo so enye bi ahwe midin e de dark gold ye be sen share